sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Ti surat nga intay kan biagita ket nagapu kan ipagayam tayo a Teresa manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan a Teresa. Nakapagsurat akmet tapno inak ibinglay tinagbalin a padas ko. Padas apatsyag amang ted-adal ken liwliwa kadagiti padak a dumdumngeg. Nang runa kadagiti padak nga ina ti pagtaengan. Saan ada kami ti makuna abaknang, ngem makunak nga addamet mabalin ti pamilyami. Maipaay mi met ti kasapulan dagiti anak mi kabayatan ti panagadalda. Kang runaan ti amin, saan kami met nga agkurkurang iti inaldaw a kasapulan mi. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga ruden ti agsalaysay. Oh, at ti kwartam dayan. Agyaman ak, mami. At ti mati kwartam, Kelvin. Daytoy lang, kurang at dapat bayada ki eskwilahan. Nayunan nyo mami. Manungay ti inayon ko. Iyagyo amin ang dayta, no adda sobra, di kwartak tumanan inton bigat. Aginot kamat ngamin, manong. Saan ka agastos? Agin inotak mata talaga adin. Tsak tupayan mang mga no daduma. Nangruna no kasdyay nga agkurang tibalon ka kwarta. Malahos to daytan. Nayuna kon ti kwartam, Kelvin. Sika nga'y dayan, kurang ka di pa'y tibalon mo a kwarta. Husto daytoyen, mami. Umanay daytoyen a kwartak. Ala, mapan kayo nga rudan, tadi kay kat maladaw iti pagadalan. Wan, mami. Ingkamin, mami. Agan-anad kayo, anak ko. Hello, Kelvin, anak. Pasensya kan no itakla ang asungbatan ti awag mo. Sinibugak ngamin dagiti masetas ko iti malikodan ti balay. Iso nga itakla ang makita ti text kan miss call mo. Mami, kitaan nyo man di order ko. At da kanon dita balay di deliver. Bayadan nyo pa'y lahat. Anya manen aya ti in-order mo. Sapatos. Usarag basketball, mami. Ay, unay kan. Manungay. Damagam tulatan adya deliver no mano ti bayada, mami. Sige, tadapay klase. Bye. Sige nga rodan ako. Bye. Anya nga dito mo nakasupot, bakit? Sapatos ni Kelvin, lakay. In-order na iti online. Sapatos manen. Kat no nakadadon di sapatos na. Bayam ka dilatan, lakay. Ay. Imbagla ang apagsisinnublatan na iti inaldaw. Nang runa no kasjay nga adda ayam da iti basketball. Ay, dito lang paggasgastusan da muna. Di na mo taginot. Ora na kang ingina, gatagan na lata. Di na latultuladan dyan na. Lumakita na anangina, di na ituloy agatagan, nga oray kursunada na unay. Lakay, agduma ti ugali dagiti anak ta. Di mo ka din dildilaw ni Kelvin. Pagyamanan takit di ta saan da nga agpadpada iti ugali kini dayan. Day tagat nga ron. No asino pa iti ubing, isumot tinanak-nakam. Mami, Daddy, kitaan nyo ti card ko para iti third grading. Nan, kita akman. Nangatumat lang ka di, dagiti gradom dayan. Kitaan nyo ngamin, Daddy. Wow! Nagngangatom at ngagpay sa dagiti grado, Mia. Siyempre, Mami. Nan, kita akman bakit? Oh, nakatumat ngagpaiso.
Ay nga, itultuloy mo iha. Di mo baybayan na bumabatigrado, ha? Hindi kasta, at dan tumanan honor mo intun graduation nyo. When daddy, lalaingek pa'y, tap na siyak to ti agbalin na first honor. Ay na, uray saan asika ti agbalin a first honor, anak ko. Tinapatag, pasado amin agradom. Gusto ti ko na ni mami iha. Ang nulalaingam pa'y, ay kat pasayasaya at manan. Tapno sikat agbalin na first honor. Iti kasta, may pakitam at talaga asika ti kalaingan iti klase yung anak ko. Mami, ikandak man iti gatang ko iti sapatos ko. Sapatos ko nam, kat no kagat-gatang mo lang mat iti sapatos mo. At dapat ta in-order mo iti online. Umakon ka lagi dyan, mami. Kaya't kumanin ti baro. Jay original nga day spike na ti gatangag. Anya, ay unay kan. Kat an-anom ngay dagiti nagado a sapatos mo no na umakan. Bayan nyo lang dita, mami. Koleksyon ko dagita sapatos. Sagmamano ngay mananti ko na magatang masapatos. 6,000, mami. Anya, ay na, nagngina nanak ko. Nalakakit din na, mami. 8,000 daya sigod. Yung nag-sale da. Isabi mabati presyo na. Kaano kumaaya nga usaram? Next week, mami. Sige, taibagak to pa ije mama. Ay, di bagbagat ti presyo na. Ang mga agungot tumanan dahi jay. Numaamuan na anangina ti sapatos ng pagpagatan ko. Wen, di ka madanagan. Ta siya kung ti makaam nga agrason ken ni dadim, Kelvin. Sa di naman ang ti papa ng manong? Rumanak bit. Adala ang saraka katao di kanto. Anya? Ang sumip nga tan. Paawi din da mami ka ni daddy. Sigurado abirukan da kantumanan. Oh, kat di ibagam nga rumanak. Ibagam ta da project kapalpasin mi ti balay ti kaadalak. Anya? Di ka kadinagkad kadaling. Sa nabali, tayo suntungot taramida. Hinto nagdamot papanam. Ha? Anya, deal? Okay, din. Very good. Sige, mapana ko natin. Siguradong urayan da kong da Raymond, kan Junel, iya kanto. Lola, sa dino tayo ni Lolo? Awan pa'y ni lulom dito'y balay apaw. Napanay siya barangay hall. Ada atindaran na seminar. Kasta ka di, Lola. Anya nga oras nga gawit. Jaklam mo apaw. Ang mga no paawid day jayan. Apay ka day. Buludag ko mati motor na, Lola. Apay, sa dino kumaaya ti papanam. Mapan kami iti kabangiba nga barangay, Lola. Mapan kami man dumaya ti basketball. Kadwak ni Raymond ken ni Junel. Kaitan sa basketball ti asasi kaswa mo napaok. Kita ang mga no mabaybay amot ti panagadal mo gapo iti basketball mo. Saan, Lola? Di kay ka di madanagan. Takabaula kapag gidanon ti panagadal ko. Ken panagayayam ko iti basketball. Ay, nasaya at angaron no kasta apaok. Igaad yu ti agadal. Tapno adan to may pagpanakkalyaw intun dumteng ti aldaw. Hello, Dayan, anak ko. Mami, mangan kayong tulatan. Ang mga numarabyanak nga agawid. Apay, sa dino ayati ayan mo iha. Adak pa'y dito'y pagadalan, mami. Agtutulag kami pa'y laang no sa dino abalay ti papanan mi apagaramidan iti group project mi. Kasta ka di. Wen, mami. Mala, di ka nga rod agparabi unay, Wan. Agawid ka dagos, kalpasan ti bagbagam a group project yo. Wen ka di, mami. O sige nga, Rudan. Bye. Sige anak, bye. Kipay ka di may insubli ni Kelvin sa motor ko bakay. Ay, saan pa'y malakay? Ay, nagloko na dyan ko, Beng. Kung na nga isubli na ba ilang hindi malam. Aging gayta, awang pailaan. Urayam aging gaintun malam.
Ang mga numay nanto isublain ton agawid nga gapuy di pagadalan. Siya pa'y naibaga ni pare Fausto itay. Ana istorya kano di apuna. Ang nakita da ni Kelvin iti may sabar ide ile ide rabi eh. Ha? Nabarbartek ka no. Amayat ti sasalaan na iti dance floor. Masigurado da nga ta. Diya apo ko ta tinakita da. Amangan mano nagbidot dala ang lakay. Ni Kelvin karon ka na o. Pinicture kan binidyo na pa'y ka na o. Anya? Ay sus. Amo nga ta ni Oscar day tangararamidan ti anak na. Day tatidyak mo bakit tinasayaan. Inkanto ka sarita di anak ta. Ibagam tinaibagaking ka. Itikas ta. Ang muda-mudar aramidan da nga agasawa. Ay uwan lakay. Talaga mapanak ija balayda. Masapul amaamuan ni Oscar tikas jengar aramidan ti apo ko ta. Narabyan ka manen anagawid, Kelvin. Sa dino tinagapam. Kuha, mami. Nag-practice kami ngamin para iti role-play nga i-represent mi di pagadalan ton bigat. Kasta ka di. Nangan ka din. Wan, mami. Nangan kami di balay da Raymond. Mala. Ingka nga rod maturugan anak ko. Tani, adalo man tirabi. Adapay klase minton bigat. Wan, mami. Good night. Good night, iho. Alamangan kayon anak ko. At titiin na po'y dayan. Dayto'y matimasida. Thank you, Mami. Si Kangay lakay. Nan, iyawat mo ang titinembla makapik bagan. Adto'y lakay. Hoy, Kelvin. Itay ka pa'y asuyab dita. Napuyatan ka katimanen anagay ayam iti online. Saan mo, daddy? Nag-review ako di rabi. Exam mi nga minita. Ay katmangan ka nga rod amangan anak ko. Kaadlon ti mangan. Iti kasta saan ka amabisinan kabayatan ti panag-exam yo. Apay no ibatim pa'y ngamin ta cellphone mo, Kelvin. No oras ti pandangan, respetuam ti makan. Sana day taki din cellphone mo ta sa asikaswam. Kasar sarita da ka. Kanday taki din cellphone mo ti dumdumugam. Lakay, adda tayo iti sangwanan ti makan. Saan kumamot na kasta Saan mo nga ungtan ti anak mo iti sangwanan ti panganan? Ne, papanam nga anak ko. Timakdar ka matan. Di mo pa'y kinisayan ti kanam. Awanan ganas ko mga mami. Mga anak to ni di pagadalan. Oh, Kelvin! Ang subli ka na tayo! Kelvin! Bayamon lakay. Ang mga no saan laang anasaya at tiriing na iso akas dyan. Mami, Daddy, mapanakon. Pasado alas 7 gaya man. Ang mga numaladawak. Sige anak ko, agan-anad ka, Wan. Wan, Mami. Sige, mapanakon. Sige anak ko, agan-anad ka. Mami, sapsapaan kun ati agpakada-kada kayo. Apay, sa dino ti papanaman ako. Ada outing mi kalpasan ti graduation. Ag-beach kami kano ijay La Union. No siya awan parikot iti dayta. Okay lang ang kanya. Asumurot ka iti ko ng mga outing yo. Agyaman ak, Mami. Awan na nyaman na anak ko. Angam nasaysaya at no agpakada kamot na ang kinidadim. Iti kasta, ammo namot no sa dino ti papanam. Wan, Mami. Kasaritak to ni Daddy apaman asumangpet. Sa dino tayo ni Kelvin, Teresa. Ni, apa yan? Kasla makaungungat kamat, Oscar. Kitaan dito surat. Ni, anya ngay dito asurat lakay. Kitaam garod, basaam. Surat manipod iti pagadalan ni Kelvin. Wen, dua alawas matgaya man asana simsimra kiti klase na. Malaksid iti dayta, puro bagsak pa iti grado na. Magpaglang nga ulbod dyan mo. Pangipanan na nga iti kwarta daw dawaten na iti inaldaw. Husto nan lakay.
Bayam ta kasaritak to ni Kelvin, apaman asumangpan. Ay saan? Ibagamtas siya ti sangun na. Da kami tirumbang agsarita. Nas ka nakasaritak dyan akta, Teresa. Kasano da ito yan, Kelvin? Doa bulan ang ajak nagbinulan. Madanaganak. Amangan kit di mat na masikugak matan. O di gamat ngamin nagananad ay sa. Di nakman papasulan. Kat no si kamat ti kanayon nga umaigi boarding house ko. Uray jak kaya, pilitan na. Nalalala, uwanan. Kat kasano nga ruditan. Anya kita ramidan ta. Agpudnutan na kadagiti dadakkel mo. Anya? Agam, ay sa. Kelvin, panangkunak kat ad-ad da makaawat dagiti dadakkel mo. No siya ngamin, amangan no kabilin data ni tatang ko. Nang runa no maamuan na ama si kuga ko. Sige. Agawid ta nga rudo ni Jabalay. Makamuditan. Mami, iso na Aisa. Girlfriend ko. Aisa, ni Mami. Hello, auntie. Naimbag nga orasyo. Kastabot kan ka, balasang ko. Manipo dita. Tituin balingag na Aisa, Mami. Anya? Masikog ngaminan na Aisa. Isa arumbang nalangat akdaraktin inawon na. Anya? Ang kasanon ti panagadal mo, anak ko. Masaduta ko nga gadal, Mami. Naawat yung sigurong ti surat, manipo di siya pagadalan. Adadyak na ipasasubject ko. Masaduta ko nga agulit manan. Anya? Ang Kelvin. Na kayon tulatan ti makaam mo amang ibagakin ni Daddy. Apaman asumang pet, Mami. Apa yan dayan, anak ko? Anya ti mapaspasamakan ka. Diyak kaya tiyango tilot-lutuan niyo, Mami. Kat no paborito mo to'y ilot-lutok. Kinirog nga inapoy kan prito agalunggong. Diyak nga ron kaya tiyangot na, Mami. Makapadulo. Anya? Madya talaga. Diyos ko. Anya ka din ti mapaspasamak dito'y balay. Kapayakas to'y matdandag iti anak ko. Basol mo ti amin, Teresa. Basol mo. Basol mo iso akas to'y tinagbaragan dagitan anak ka. Anya? No saan mo kumaida nga inispoiled? Saan kumamat akas to'y tinagbanagan da ita? Nung amin ungtak ida, anawaan nak. Anya nga ita? Imbes ama disiplinaan da. Saan? Takon konsentyam mat ida. Oscar. Intultulok mo mat ngamin amin akayat da. Isaksakit mo ida. Oras saanin arumbang tar aramidan da. Imbes abagbagam ida. Saan mat? Tapampanoy-nuyam kidinti mading aramid da. Huston lakay. Oh. Wanan. Basol kon. Basol ko ti amin. Pakawanan na ko ma Oscar. Itakla ang ama-amiris dagiti bidtot ngay naramid ko. Diyak matan na panunot amabalin akas to'y gayam ti pagtungpalan da. Imbag kumamat, nun ikalbin lang, tiyatay nyawid na. Yung saan mat? Tauray ni Dayan kat masikog matan. Ay na, unay matlakit din aya. Maawatak tirik nam lakay. Ang pangaasim tapagkalmaam ko matiriknam. Amangan no anya pa'y timapasamakan ka. Kasalok ko maapagkalmahin tirik na kitikas to'y sitwasyon, ha? Oscar. Nakababayin pa ikit din. Tiyang muda, agad adal dagitan nakta. Yung una yan tikas to'y napasamak. Una yan, Teresa! Kanayon nak asidiren ti asawak, gapu iti kastoy ang nagbanagan, dagiti dua nga anak mi. Kanayon na nga ibaga abasol ko ti amin, banag apud numet. Aklonak ang nagbiddutak iti wagas ti panang padakkel kadagiti anak ko. Ngam didak met siguro mapabasol. Ngamin, kas maysa nga ina, kayat kulang met nga ipaay ti kalkalikaguman ti maysa nga anak.
Iso na laeng, tadyak matan na puutan ang naglabusak gayaman iti makuna a limitasyon. Ita, nakapasngayan ni Aisa, kat intuloy dati nagadal ka ni Kelvin. Nakapasngay matan ni Dayan, kat plano na nga ituloy ti panagadal na iti umay a panagsasarak. Maragsakan kami nga agasawa, gaputa oray na sapa an naadaan iti anak dagiti anak mi, intuloy dalat tamat tinagadal. Kang runaan iti amin, nasapa kami an naadaan iti apuko, nga iso ita tiliwliwami iti inaldaw. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Ket sapay kuma, tanakaibati iti adal tuy pakasaritaan nga inak inbinglay. Tuy pagayam mo, Teresa. Ken ka pagayam, Teresa. Numaminsan saan adakes noong tantayumet sagpaminsan dagiti anak tayo. Saan met adakes no paayon tayo met ida iti sagpaminsan. Ti panang disiplina kadagiti anak ket agtaod met laeng kadagiti naganak. Di tay unay ida panuynuyan tapno awan to ti intay pagbabawyan. Kunada nga roden, amin analabes ket dakes. Alakastan pagayam, Teresa, ket pagyamanak unay ti ingka panagsurat. Dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. In your nose, para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangan.